murakaza neza abakunzi ba EPR abafana ba EPR aho muri hose abari mu Rwanda abari hano Tanzania muri Sekafa Kagame Cup turabasuje. Iyi ni Sport Vibe nge nitwa Bravo ngusa gukanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Hey EPR epi mubwire ko hano turi muri Tanzania kabisa. EPR muri kimwe cya kane aho igiye gukina na Al Hilal. Umubabwira kabisa ko mukanya umukino ejo saa 5:30 zo mu Rwanda ndatekereza ari saa 5:30 zo muri Tanzania. Akoranya mubabwire ko ubu ngubu hano muri Tanzania abafana bamaze kuhagera ari benshi, ama equipe yabo yose yamaze kuzana abakinnyi baturutse mu ikipe y'igihugu. Gilbert Barafinda arahari, Claude Niyomugabo arahari, ba Sekiganda barahari, Denis Omedi arahari n'abandi bakinnyi bose baturutse mu ikipe y'ibihugu byabo usibye umukinnyi witwa Mamadusi niwe utari waturuka muri Mauritania, ariko nawe araza kuri wa gatandatu ariko agashobora kuza gukina umukino kubera yuko no mukinnyi unaniwe bitewe n'ahantu aturutse. Ese iyi EPR iraza gutsinda iyi Al Hilal yo muri Sudan? Na amakipe birakomeye kuko ni nayo makipe ahabwa amahirwe muri Sekafa Kagame Cup. Harimo iyi APR yo mu Rwanda, harimo iyi Al Hilal muri Sudani, harimo Singida muri Tanzania. Na amakipe atatu akomeye ariko EPR murabizi yazamutse iyo itsinda aho yari abashije gutsinda equipe ya Bumamuri mu Burundi, iza gutsinda ya equipe Murandege yo muri hano muri Tanzania, ndetse iza kuba yanganye n'ikipe ya KMC izamuka ifite amanota 7 yisigamye ibitego 4, aho yazamukanye na KMC binganya amanota 7 kuri 7, ariko EPR yisigamye ibitego 4. Isi APR aza gukomeza finale. Intego z'abafana ba EPR, intego z'abakunzi ba EPR, intego abayobozi ba EPR, equipe y'abaguruka i Kigali bayitumye igikombe. Aba rero bajya bavuga ko ari bo bonyine bakwise hanze y'igihugu, ariko iyi APR nayo ifite intego zo gukura Sekafa hanze y'igihugu. Reka turebe yuko APR izaza gukatisha kabisa, iraza gukatisha tike yerekeza finali, aho ndetse binatekerezwa yuko iyi equipe iramutse igeze finali ishobora gutwara igikombe. Ese abakinnyi ba EPR bitwaye neza mu itsinda ryo gushakisha amanota? Murabizi umukinnyi witwa Sekiganda kabisa, Hakim Kiwanuka w'Umugande ni umukinnyi washe ko yakitwara neza muri iyi mikino yo gushaka amanota mu matsinda. Ayacaga ku mwanya wa Barafinda nayo yitwaye neza kuko yatsinze igitego mu ikipe y'igihugu. Ese Barafinda araza gufata umwanya wa Hakim Kiwanuka cyangwa Hakim Kiwanuka araza nanone kubanza mu kibuga? Ese Bugingo Hakim murabizi muri iyi mikino mu byabashe kuba yakitwara neza, astanze assist ebyiri, harimo assist yahaye Niyomugabo, assist yahaye Clement, ndetse na assist yahaye uyu mukinnyi Jibril Watara. Ese kuri gatatu Bugingo Hakim araza kwicara umukinnyi Claude akini? Kuko Claude nawe barabizi kuntu muri imikino yo gushaka qualification z'igikombe cy'isi Mavubi yitwaye neza, ndetse muranabizi yavunye umukinnyi ukomeye cyane kabisa, umwe mu bakinnyi beza muri Afrika, umukinnyi witwa Victor Osimhen wa Galatasaray. Ese biraza kugenda gute? Iyi equipe iraza gutsinda, biraza kugenda gute? Ndagira ngo kabisa abantu turi bajya hano muri Tanzania mutega amabisi, ababishoboye mutega indege muzano Tanzania mufane equipe yanyu. Equipe yagira abakeneye, equipe yanyikeneye abantu hano Tanzania kabisa, kugira ngo tuze kureba ko yaza kugera kuri finali. Ariko EPR abashe kwitwara neza idafite abakinnyi bayo bakomeye. Murabizi Jibril Watara yararwaye, sinzi ko no kundi match ejo ashobora kuzakina, ni umukinnyi ufite ibibazo by'imvune. Ariko iyi Al Hilal ni ikipe ikomeye mutasuzugura. Abakinnyi bayo bavuye mu ikipe y'igihugu ya Sudani baraje, kandi equipe nayo yazamutse ikomveka. Ni equipe nziza muri rusange. APR ni equipe nziza, ni equipe iri kwitegura pyramide. Mbibutsa ko kabisa wenda abafana benshi ba EPR murabizi match iri ku itariki ya mbere saa 8 ku zuba ry'inkangabagabo, saa 8 ku zuba ry'inkangabagabo hano kuri pe tapiri kwaka kabisa. APR ivuga ati uyu mwaka tugomba kugera mu matsinda dukomveka. Reka turebe yuko ikipe Al Hilal biraza kugenda.
ndagusaba ukana subscribe kugira ngo dukomeze tubana kabisa muri update zitandukanye. Iyi match tuzabahereza update, so tubabereye ku kibuga, tubakubita akantu kose, ariko ikigaragara ku rupapuro iyi APR ifite amahirwe kuko urebye ku motivation y'abatoza, y'abayobozi, ukareba icyo APR iri gushaka. Nubwo ikintu cyari igikombe, ariko iyi mikino iri kwifata nka pre-season. Murabizi pre-season ya APR yagize pre-season mbi kurikije inkera y'abahizi ukuntu agenze, aho yitegura inkera y'abahizi ikarangira ifite amanota 0 kabisa ku manota 9. Reka turebe ko rero uyu mukino uzaza kuwugenda neza, ejo uzaba ugenda neza. Ni match zatangira saa 5:30. Umupira kuca kuri Azam, ababishoboye mwaza ku kibuga Tanzania kabisa mugafana ikipe yanyu ikuza igatwika. Je nitwa Bravano kuri micro za Sport Vibe, kandi subscribe tubana umunsi ku munsi. Ni APR yanyu, ni Real yanyu, na Amavubi yanyu, tubana 5 kuri 5. Ciao ndabakunda.